الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Svaku zahvalu upućujem uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova. Salavat i salame šaljemo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, ashabima i sljedbenicima Islama sve do kijametskog dana. Poštovane braće i cijenjene sestre, assalamu alaikum. Čast mi je i zadovoljstvo što vas mogu sve ovdje poselamiti i ugostiti u džematu Omazići. Dozvolite mi da poselamim svoje kolege i mame, da poselamim uvažene hafize, da poselamim glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Banovići, magistra Sead Efendiju Brehoroviću. Dozvolite mi da posebne selame uputim glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Zavidovići, našem gostu, predavaču večerašnjem Izet Efendi Čamđiću, koji će nakon mevludskog dijela nam se i obratiti. Mi smo, braće i sestre, se okupili večeras kako smo naslovili da proučimo mevlud povodom završetka radova na ovoj našoj Allahovoj kući. Običaj ili adet ovdje kod nas, a posebno u džematu Omazići, jeste kada se nešto završi, kada se nešto napravi, kada se nešto postigne, da se prouči mevlud. Taj običaj naše džematlije svakodnevno koriste i evo mi smo se odlučili da večeras proučimo mevlud povodom završetka ovih radova na ovoj Allahovoj kući. Mi smo u mjesecu Ramazanu pokrenuli akciju prikupljanja novčanih sredstava za rekonstrukciju krova na našoj džamiji. Međutim, velikim odzivom naših džematlija u prvom planu je bilo samo jedan dio. Pošto su džematlije se odazvali u velikom broju, mi smo do sada, poštovane braće i sestre, uložili u ovu Allahovu kuću oko 25.000 maraka novčanim prilozima naših džematlija. Uspjeli smo da zamijenimo kompletan krov, uspjeli smo da promijenimo u mektepsku učionicu, da opremimo, uspjeli smo da unutarnjost naše džamije uradimo ovako kako smo uradili. Mi smo naravno sredili naše mektebe i sve zahvaljujući vama, poštovane braće i cijenjene sestre, koji ste se odazvali našim akcijama.
Ja bih uputio dovu uzvišenom Allahu Đelešanu da sve one koji su dali doprinos nagradi i ako Bog da im to bude i kabul. Zahvalit ću se naravno džematskom odboru koji je vodio sve ove aktivnosti od mjeseca Ramazana i oni imaju još mnogo aktivnosti u ovom džematu i nadam se da će, ako Bog da, uspjeti sve to završiti. Mi ćemo sada, poštovane braće i sestre, proučiti Mevlud. Nakon Mevluda obratit će nam se glavni imam koji će ujedno i najaviti večerašnji gosta predavača. Dozvolite mi prije samog početka Mevluda da se jednom fatihom sjetimo jednog čovjeka koji je dane provodio ovdje u našoj džamiji, Rahmetli Ređe, koji je Allahovom voljom dunjaluk napustio prije mjesec i pol dana i nije uspio da dočeka ovaj Mevlud, pa jednom fatihom da se sjetimo njega i naših šehida. Lillahi l-Fatih. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Al je divna, al je blaga ova noć. Koga čeka ta ljepota, ko će doć? Sva pustinja srebro blista sve ko san, jata zvijezda, roj dragulja, noć ko dan. Zlatan mjesec iznad Mekke zastao, gradu tiho, smirio se, zaspao. Kad bi znale Mekelnije šta će bit, kog će majka ove noći zadojit. Kakav dat će ljudskom rodu Allah dat, kakva svjetlost iz Mekke će počet sjat. Sve bi živo zemlji palo, kliknulo, Allah, Allah, sunce nam se rodilo. Al bezdaju svi stivaju dubok san, sunca nema, čeka zoru bijeli dan. Roj caruje, sve miruje dubok muk, spava ptica, spava drvo, zamro zvuk. Tek Amina, draga majka, budna je, oči lažne, ruke digla, mirna je. O majčinske drage muke svete ste, nagradi i blagi Bože, majke sve. Velike su bolne muke, njih znaju dobre majke, dok dječicu rađaju. Amina je ozarena, ko da zna, ko da sluti, kog će donijet voljena. Da će majka miljenika sretna bit, da će noćas odabranog zadojit. Šta je bilo, šta se zbilo u taj čas, jel to Mevlud il radosni blagi glas? Stante srca, ne kucajte, mirujte, stante zvijezde, ne trepčite, čekajte. Amina se blago javi uzdanu, suza joj se, ale
snu donesenog vidje sina Amina, ko na seždu da je pao patlima. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. على رسولنا الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Podiže se rajska ptica, kliknu glas. Bog je jedan, Bog je vječan, On je spas. Veseli se ljudski rode, svi će dan. Rođeni je za vjesnika odabran. Kur'an časni, riječ Božju, on će čut, osvjetlit će ljudskom rodu pravi put. Da ne čovjek bude čovjek svima brat, da se Božji zakon štuje ljudima dat. Leti rajska ptica, širi sjaj, sudak biri, odjekuju ja Allah. Por meleka zikir čini Bogu svom, nebo zemlja zahvaljuju milosnom. Rajska ptica suncu stiže za kliktak, odvoji se zlatna zraka zablista. Iznad Mekke nesta tame, ja Rahim, Bog darova griješne ljude, ja Kerim. U meludskoj noći ugledo je svijet, otvorio usne kao ružin cvijet. I dok zora rana usjaju gori, sretna ga Amina prvi put dojim. Selam alejk mireniče, merhaba, ljepšeg dara ljudskom rodu ne treba.
Odabran si među ljudima pred Bogom, s odanošću ustajemo pred Tobom. I rodi se car rodina, onaj čas, a u nuru utopi se svijeta, svi salavat donesite na njega. Steći ćete njime džennet kod Boga. Dobro li je salavate donosim i suzama svoje oči orosim. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا شفيع الله ونستعيذ بالله تعالى أنه لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأنزل منزل المقرب عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.